Talo falo fiunga le stala fo ia wa ia le matata lo fenga ia nei le ofisa palota lo sunga Lefau Francis na mai le nei aso. Ya, mano ia nga leila paleli. Sao maudi fu fa mo tu sai fo male. Fa sao ni tu fo le ofisa. Wale fenga feeling o palota le titi mo le tu malo palota nga fo mo nga numero 2. Yo le sole sa fa nga tele fa luina mai le o suita wa. O feeling o suita wa por nomination. O ila tu o le afa peona tau wa mo le no 42 malo palota nga fo mo nga numero 2. Ia sao no ia po la stanunga. Ya, o le tato mo sfuma lu sa fa peon fa ngata ilo le ia mo tau sanga. Ile mai aila o le ngalu ngal tato ofisa. Ia to lima sui. Tau va fa peon na fa o meola to nominations. Ia to lua ia mo sui tu to tasi independence. Tasi sui o vanga fa ku fa le fast. Ia mai tau lua sui le HRPP. O i tamali ia. Ia, mo le sila fia ia o fale sao puli, vai a lia ia o sua. Ia o sui tuto tasi da, independent. La fionga ia fo isala lilo, tu ione ia o le independence fo. O lo mia, tau loa, mofanua, tia anga. Ia o le sui le vai nga fau pufai o le fast. Ia mo so alo fine aso poka so alo. O le sui o le HRPP. Ia ma la fionga ia so alo, umi feo meni. O le sui tau wafo mo le HRPP. Na ini se le i maua mai le taimi whaangata ai o le stala i le so. Ia le wa sa fa pea la ona la tu fasala la mo le ofisa i le vai so tuana. I le taimi sa tapunia i se tulanga le tu mau le fasolo mo le restala. Le sa issue mo ko public notice mo fa i loa kwa key dates ta pena mai ai. Sa nga e tu falta tu ofisa i la stofi ya so wanafi. Wale fa fa ngofi inga le au ona nga mo suita vai tonu le tu malo ya au le sola le sa fa nga tai tapuni el tas ful malu ya itali ivo fa penana to va mai ya suita vai ya mai ola to la ko forms dem fa iona avela to mo suita vai mo le fa nga fifili O a fea tu fa au ye tu swa fa pe a suil ma fa fa. Ya ole fitu ba so me le so pela wan fata o to mai lalo tu la fono fenga pa do to wa fes fu maliba e tasiva yaso e tu I suita o vai e mo weleva no to fa wi mai tu lo tu so fa ven suita o va O fea tu en fal palota i le tu malo. yo le taimi ne yo le sa nga e to fu le ofisa ile e tono le tu malo mo le tali ina le po le receiving le polling pre-polling applications mo ila to nga vai pre-poll Yo tato matua tausi, la to wonu su lima tau sanga anga ilungal matu, o ila to ingo mana o matu maultino, person living with a disability, o tangata malanga atu fafo atu sa mo, ile vai aso lumana, ile fenga fifiling o le tu malo, ile so tolo uni. O le tau sanga neilo, watu faino, le aso le fatino, fenga palo tala titi. Al pre-polling lava ia, o le aso mua uni. O ne iuma ia mo aso ia peona, so lau atu. O lo fa pena ona lima taita ina le ile temi sa tau lima ina ile ofisa le warrants for by-election. O le polo a inga. Fa tonu ina la fionga le fonga fitala i le mauta le ofisa ne ina I fa ngā solo lo le whainga whiwhilinga mo le palota le titi. Le leso solo lava inua alo le tu la fono ia. Ma o lewa ia tu ia le whetau I tonu lava ma le. Wai taimi le whanganatu e sio tato tunu le tuto tasi. E whatanua. E whatau nuu lava. O no. Toi tuli loa tula la ofisili wha amol mole le fau. E tofu le fio anga o le tu malo mo le fal palota pe. Sauli. E tofu mai o lo iei fo ia fio anga o tai dua fale palota. O no le tūlanga fo ilele. Na whai umanei fo fuanga o no le tūlanga lo isa mo ilalo le poloa ingo whanawhilawi whafo se ipo le state of emergency order. So we were mindful le tūlanga le spread of the COVID, it's almost your touch out to move. Le lana tutu na iei ma ua si tia le whai nu mera o whainga pālota. O whale pālota. Ito tono le tu balo compared to the general election. Ma o le whai mo walewa noa mo mamalu le tu malo o lo maui I upolu nei. Whatino lato special votes. Whena me la whai ia
special votes ailenga telena o le palota fo ile autu le so tolo iuni I nei upolu Ia nei upolu lava ia le ua fua e whaatino I o le multi-purpose gym I tōna matu. E lua tatu whai palota le la whaonga tonu na. E for this special booth I tonu sa le longa mo nisi o le I tu mālolo whapenang whainga luenga I le aso. Ia e o le tele lava whai palota le la station so lo tonu le tu mālo inu mawhio anga lo tonu le tu mālo le neo. Ngai fo mongo numero lu. E in palota whai nei tata office autu. Le ai o fua e la main center I o I le multi-purpose gym. Ia e mai se fui I o le I tonu le tu mālo le whapena ona si e toi le office e whaatinu le whamoimo. Mein whawhetau le pon liu tau le umwhai o na whaamalia ina talu mai le palota tele o tuana I maona ta mai palota na whai o le awha le iati li palota le nei. Ia, tonu le process lava I o lo so longa lo ta oto lava lang tonu. Le lava mātou te confident I le process e pe un whata oto mai tonu tu la fonu. O mātou ia mulmulita I lava. I ala wha solo ia ai masel process e pe ona tuina ba tonu tu la fonu. Ai pe ta ia o le tele lava o mātou ta penpenanga ia o lo whapena ona a ngai tonu lava I tu langa lo isi o tato tunu. Being mindful of the COVID situation. We're trying our best to accommodate and limit the spread of the disease by increasing our polling stations. And also, tulanga na li matai tupe social distancing ma tulanga whapena. Okay, got it. Ai mole silafia last week sa taamilo tatu ofisa e whaatinu le restala. Tono le tumalo. Sa matofa haina le door-to-door approach. Ngai tonu lava le ofisa mo I la tolo mo mi le restala. Sa whaonga ila le ipa e whapena no I luma mauto o a inga lo mo mi le au au nang. Whanau no ta inga lava inga awane I tumtu le malu la tumu sinu fonga setasi. Ma o le anganga fo inga that's the theme o le nga approach e kako management for e contact e kako chen by election is on it. Na fo le tele o le lola le tu malo le. O le itu malo ia esa whaangata le tu restala I le vai so te nei las fareli sa tapu ni estu na le tu malo I tu lai fa ia lo ta oto mai lua afe tolus fu maltasi lua oto tasi le fa ia tanta palo tolo restala mo le tu malo O tata lola fau le o umo na ava ese tangata mali liu ma tangata malanga na iei. Sa o le na tangata mali liu la o no le ngaluenga le sa ta milo tolo le tu malo lua vai so tuana sa fa peona ma fa e ona fa maoni mai fo mai la tu mal liu sa nga lua va lua fo la ofisa ma sui onu ma sui ta ta onu e fa pena ona tu mai fa maoni nga o la tu mal liu ya la wa ta o tu meta to lo le la fa nga e valus fu mal liu e fa e tana to mal liu na fa ona fa maoni mai nga lua le sa ta milo tu tu ai ono sfuru man tupu ya restala fo o la to le restala mumu le la wanga va ai restala mo finga pa luta la titi Tangata ia le wato lua ta stausa. tangata I wa to lu futa si mai la to la le restala mumu Oh, wole le whaftai lava. yeah.